kidkidayan kan sagsagawisiwan nyo ditan? Ha? Ay, awan, adaya. Jay katulong dadita ka aruba ti kidkidayan nyo anya. Natiliwan kayo man idin. Kinidayan nyo day takatulong dadita. Saan mo't Ini sumaklaang mait. Apay, may para iti umisam. Ne, kitain nyo Taamangan numabastusan kada kayo. Kat kagura da kayo. Saan? Kaslakay kayat ng tupay. Tadukas jay asagawisiwak. Kat kaslay parang na jay legs na. Talis-lisen na ti pantalon na nukwa. Anya? Atapyo lang dayta. Saan man atila kidkidayan nyo dita tatang. Di yo amo dayta babae kidkidayan nyo. Mala, sumrek kay kit din tamangan tayo. Apay adeng, anyat sang sangitam, ken papanam, nagdakkel mo tabagmaw adeng. Uuwi na ako sa amin kasi hindi ako sinuswelduhan ng amo ko. Ay, Tagalog kamot gayam adeng. Akala ko Ilocana ka. Alam ko naman magsaunang Iloco pero hindi perfect. Karabaw Iloco lang. Ay, kasta aya. Matagal na akong nagkakatulong sa mga Ilocano kaya amok madbasit na magsalita. Ay, kasta. Anya jay kunam. Saan na ka susulduan nagiti amom kunam? Oo, tata. Kung singilin ko isuda, magagalit naman sila. Kaya alis na lang ako. Ay, kawawa ka naman ang araw kung ganaon. Sapay hapon na. Wala ka nang masakyan na papunta sa ili Oo nga pero baka meron pa. Habulin ko. Baka may maarkila pa ako na tricycle. Ay, hindi na. Huwag mo nang habulin pa. Mabanog ka laang balasang kaw. Kung gusto mo, umay ka pala maturog di sa balaymay. Ha? Nakakahiya naman sa inyo. Ay, hindi. Huwag kang mahiya. Tawa lang sabsabali sa atin. Magkakaaruba tayaw. Sige nga, Rod. Kung okay lamang sa inyo na makitulog ako. Uy, ala umay kan balasang kaw. Siyak, ti makaamukin ka. Kat pagturugan na ngay nga rod. Nagado agamit itibakan ti asilid. Saan anaisim pa, naggulo ijay. Paturugak pala ti silid ko taijayak to sala sa Anya, ay sus, agpat paturog kayo iti saan yung am-am mo. Di kay laagbuteng. Amok mo't ni Lerma. Katulong na di tabangi na balay. Saan na kano kami nasusulduan sa masyanak. Awan pagluganan nan ngagpailay. Kat makaamo kayo nga rod Sige tamang irwarak itipungan kan ulas nga usaran na. Kan sukatan nyo nga rod jay ap-ap ti kamayo Tanagrugitsan. Kababaing tatang. Lerma, nakatulog ka na ba? Ay, hindi pa. Ay, nagsisilpon pa ako. Pati akaw, hindi ako makatulog. Halika, magluto ako ng tubig. Aggatas ta tapno makaturog ta. Ay, ala, nakakahiya. Di ka agbabain. Ipagpabalay mo wine. Manipon dita, bumalay kan ditaw. Ala, umay kan tayong taggatas. O sige, pero may tinapay ba na isasawsaw? Ay, wine, adaw. Adalup bride. May palaman? Anong palaman ang gusto mo? Marami kaming palaman sa kusina. Mamili ka na doon. Parang giniginaw ako doon sa salas. Pwede ba akong matulog dito sa kwarto kao, Lerma? Kahit dito akong datar. Agyaplagak dito. O sige, bahala kayo. Basta ako,
dito ako sa kama kasi malambot. At saka hindi ako sanay sa datar mahiga. Ala, siya akong dito'y datarta, si kadita kamaway. Tata, ang dami mo palang gamit dito sa kwarto mo. May nakalak pa na kabinet. Ano ang laman niyan? Ay, tay indul-dulin ko akinabak ng dayta. Ha? Talaga? Wan, naimpedak nga men. Iso nga ado ti idul-dulin ko akinabak ng kwarta ken balitaw. Kung gusto mo, Ate Mina, dito na ako magkatulong sa inyo. Ha? Ay, awan mo't pagpasweldo mi kan kalerma. Siyak, timang sweldo ken kwa na anak kao. San ma problema ang dayta? Anya? Ni, di tayo mo't kasapulan ti babaunin tatang. Kasapulan ta? Kasapulak ti para temple ti kapek. Anya? Sige na, Ate Mina. Payag ka na. Nagagat naman akong magtrabaho. Magaling pa ako magluto. Ha? Kasano tatang? Sigurado kayo? Kaya't yung agnaid dito'y balay ni Lerma? Wen, nagagat ni Lerma. Sana balay tada pensyon ko apang paswildok ken ko na. Asino jay mangkukukukin ni tatang Mumina? Ay na, jay babaunin da ididita bangir abalay ni Lerma. Anya, apay nga da di tabalayo. Inalamot ni tatang ababaunin. Swelduan na kano. Anya, di ison ti papanan ti pensyon na. Basit lat agbatikan kwanan na. Isumat ti kayat na. Kat apay, paset ti trabaho na ti panagkukuna. Wan siguro Kaano agpamasahe pa'y ni tatang nukwa. Agpaikat pa'y itiuban na Aya, naimbag man ta kayat mo't di babae. Kayat namot. Paspasurot iti amin nga ibaga ni tatang kankwana. Lerma, kasanungay. Natin nagmatiriknakin ka. Bayat ti panangkukukaw, panangububan, kan panang masmasahim kanyak. Nagroseng ti ayat ko para kin ka. I love you. Kaya naman kitang mahalin. Basta ibigay mo lahat ng hiling ko o ihilingin ko. Ay katuwan nay talaga yan. Basta kaya kong ibigay, walang problema. Simple lamang ang gusto ko, Berto. Oo, wag kang madanagan. Basta't kaya kong ibigay ko sayaw. Basta mahalin mo lang ako. I love you. Gusto kaya ni Ate Mina na maging tayo? Oo, gusto niya. Awan maaramidan na ta anak ko lang na jay. Siyak ti masurot, iti na ito'y apagtaingan. Tatang, nalabasan kayo itay ijay kalsada kin ni Lerma. Mayat ti holdingan siya amagmag na. Nagalas ti itsuraan nyo. Apay ngagkibkibin kayo. Apay, dakas aya. Agayan ayat kami nga ruray. Anya, agayan ayat nga. Nadevelop tirik nami iti tunggal may sa anak ko. Iso nga agayan ayat kamay. Pagasim di kagbalin akong trabida ka na kamay. Napudnaw ni Lerma kanyak at napudno akmut kenkwana. Ay nalakay kayong tatang. Baybay-an yun day taabanag. Nagubing nga adayo day di Alerma ang maidilig ka na kayo. Apay, masigurado yung adi na kay tupanawan day jay. Saan? Tasak kanulaang tayo ayatun na. Ay, jakpat yun day ka. Kasla saan ang mapagtalkan day di babae? Lukwan na kay la day jay. Saan nga raw? Apay, di ka makawawan, Mina. Makiasawa kang aminan. Tapnusan at ila pakasiksikuram. Ibigay mo lahat sa akin ang pensyon mo. Ta ako na ang magtago, Berto. Ay, katuwa na. Dahil talaga yan.
Walang problema, Lerma. Mag-ipon tayo para sa kinabukasan natin, mahal. Ay, katuon Naitaman ti kay kayat ko ken ka. Taam mo mapanunutan ti masakbayan ta. Agurnong ka ti pagkasarta. Hindi na kailangan niyang kasal-kasal. Matanda ka na. Mag-ipon kit di tayo ng para sa buryal mo. Nilermamay. Ang awon nakpaimag. Ay, hindi ako nag-aangaw, Berto. Matanda ka na kasi. Dapat nakaredy na ang para sa buryal mo. Ayaw kong mamroblema tungkol dyan. Mala. Sikati makaamaw, mahal. Ay, oo nga pala. Curious ako kung ano ang laman ng kabinet mo dyan. Ay, yung kayamanan ko nga raw. Gusto mong makita aya? Tingnan ko nga. Tingnan natin. Sige, taalaag titulbag ka, mahal. Wow! Ang gaganda palang alahas ang tinatago mo dito, mahal. Oo may rilaw, kwintas, singsing. Balitok amin lang ita. Ay, tamang-tama. Wala akong relo. Pwede bang gamitin ko na lang yung relo? Pambabae kasi yan. Oo Sige, itad ko na kada sa rilaw. Regalo ka mahal. Ay, thank you, mahal. Ang bait-bait mo talaga. Ang damat gayam no biyayon tatabas tao. No biyayon mo't gayam tayo sigo da babaunin da dita karuba. Ay, wala. Awanan, inatiw kan hilino baraw. Laklakaya na kaon. Ngam nakanubya ak pala iti ubing nga ada yung ngumsyak. Nagpintas pa Anyat sekreto yo aya tata tuladan kay man. Oraan anwam. Talaga ako maapoy ka, Helena. Mabuteng ka nga agaram. Mababainak nga ron, tata. Ay, awan Talaga malakayan ka abaraw no kasta barok. Di naklatultuladan. Natadam ti baniit ka. Ta nakabaniit ak iti ubeng ken napintas. Hangam kasla ko nada dita naggapuan na abalay nga da kano sadsadot na. Isa pinapanaw da. Saan? Palsaw da tadamag. Di da kano suswelduan isa pimanaw. Saan ka basta mamatilatan iti bagbaga ti tao? Ta siyempre, linisan na mo ti bagbagida Ngam ti kinapudno na saan da suswelduan ni Lerma isa pimanaw ket no talo a bulan saan da sinwelduan. Ay, kastaya tata. Wain, iso nga awan babain da kita tao. Kundi katulong da, nga maawan mo't gayang pagpasweldo da. Berto, gumising ka. Apay mahal. Ikaw muna ang magluto. Masakit ang katawan ko. Sige mahal. Ituloy mo lang ti maturaw ta sa akong ti makaamawan. Riingan kan tao no pananganay. Ni, apay ada kayo taglut-luto, tatang. Nasakit ti bagbagay ni Lerma. Anya? Riingag tao no nakaluto ako ta pagtumarag to ti agas. Ne, kitain nyo Tamangan no agpampambarla ang tatang. Baliktad samot ti mapaspasama kan. Imbes nga iso ti mga sikaso kada kayo. Baliktad samot nun. Apay di ka makaawat mina. Madingar ti bagbagi na ako nakmahit. Pag inanantamot ni nanang mo takaasim ay. Nanang ngamot. Katuan mait. Talaga mo't may kadwa nanang mo ni Lerma. Isa nanang kunam kinkwana. Lerma, saan kang samot ang masakit?
Dayta mo ilag cellphone ti kukuamon. Apay no ing katulungan ni tatang amang ilaba iti kawusyo. Maasyan ka kumamot iti amak lakayan. Ngam parigatem met amang ilaba iti kawus mo. Ilutuan na ka pa yun. Manun nga aldaw akas na ti aramidan ti amak. Kunak man no si ti mga sikasukan kwa na. Ngam baliktad samutan. Ayaw naman niya akong magtrabaho. Kat gapot akas ta ti imbagana. Paspasurutam matan. Sana? Tulungam ti amak alerma. Amumit alakayan. Pati pagdigos mo, iso ti mangisagsagana no kwa. Biangot ka naman pala na anak. Naglukon? Ha? Rumuaran ti pudno nga ugali day na babae. Natangsi. Diyak kaya ti kastoy amakitkitak dito'y balay tatang. Pang-asiyo tadiyo spoil din ti nobya yo. Adi punin na kay matuna yan. Adi pa na sasawamot, Mina. Agtintinulong kami laeng. Tultulungak ngaglaba ka nagdalaw sa takaasay. Manon nga aldaw akasta. Agtugtugaw matlat kukuin na ngag cellphone. Ay katagi na nangaraod. San ang mabalin ti kasta tatang? Isukat ti agre na rin na dito'y balayan. Papanawin yun no kasta ti ugali na. Sinaan nyo kit din daya babae. Awan karbengam amang diktar kanyak ta anak kalaan. Ha? Apay, nangalamin ti karbengam amang mandar kanyak nga amam. Anak kalaan, laglagi pam dayta. Tatang. No saan ka komportable dito balay? Pumanaw kami langan. Sumapol kami ti pagnadanmay. Saanan? Siyaklaangan ti pumanaw tatang. Taamok adiyo la maidiretso day ta kanya. Maawatak mat tabalay yumat day to. Iso sige, siyak ti pumanaw. Tapno awanan ti mang bibiyang kada kayo. Mabuti naman at lumayas na yung pakialamera na anak mo. Wain, talaga nga impasagid ko apumanawan. Tanay, tila pakibibiyangan na mutan. Agasang tapag sinaan na tapayan. Nangalaan na ti karbengan na ngay. Iba ang ugali nung anak mo. May pagkamaldita. Naiinis ako. Mala, sana balay taawanan ti kontrabida ti balay, Lerma. Maaramid tan ti kay kayat ta. Mahal, binuksan ko pala yung kabinet mo. Ginamit ko yung mga alahas mo doon. Sige laeng, awan ba't mangusar ka na kita? Usarem laeng, mahal. May mga ibang relo pa pala doon. Ay, oo. Ginatang ko dagijay, ijag trabaho akpay laeng. Dagijay ti pakalaglagi pak iti trabaho iday. Mamahalin lahat yun? Wala. Nangingina dagijay rilaw. Hanggang jak usaran ta sa anak ka na iruam nga grilaw. Ay, sayang naman kung hindi magamit. Kung gusto mo, ibenta natin. Taitago natin ang pera. Ay, kit mapalin mutlat ta, mahal. Ta pangrogyan ta iti business ti mapaglakwan ta. Oo, mahal. Tama yung naisip mo. Magtinda tayo ng merienda dito sa harap ng bahay. Uuwi muna ako sa amin, mahal. Kasi may sakit daw ang tatay ko. Kastaya, kuyugan kan mahal. Ay sus, malayo sa amin. Baka hindi mo kayanin ang biyahe. Baka mamatay ka sa pagod. Ay, nalabos kamot, Lerma. Kabalak. Huwag na. Ayaw kong may asikasuhin ako sa biyahe. Mahirap magbiyahe na may alaga. Sa anak mo at nagpaasikasukin ka. Sumurot ako, hain. Ay, o sige. Ikaw ang bahala. Dito ka muna, ha? Kukuha muna ako ng ticket natin. Hintayin mo ako dito. Sige, mahal. Dalian mo, Oo, saglit lang ako. Nay, apay binagkat mo na itabag mo ngay. Oo, taba ka may magnakaw dito.
Mahalaga ang laman ng bag ko. Diyan ka muna, ha? Ay na, makitak mo't laangan ti lugar da Lerma. Maamamok mo't laangan nagitidadakkel na. Ay, nagmayat na rin na nakatumpungak iti kasken ni Lerma. Malaksid anapintas, nalailo pa ay. Saan ka pa? Apay ngay, maluman ng awan mo't ni Lerma. Napananan ngay, tsak mo't maawagan. Manuoras ko nga gururay dito yung terminal ng awan mo't tan. Ha? Ni Mina. Hello, Mina. Apay, ayan nyo tatang. Ada, dito'y balay. Ha? Ada ka dito ni Lerma? Kita man, ang mga nagsubli, nagawi dito kat nalipatan naktituyan terminal tibas. Lerma? Awan man. Apay nga da kayo dita terminal. Eh, orayak nga rin ni Lerma. Kunana amapan mangala ititikait, gamday, manuurasan nga orayak dito, awan mo tan. Diyak mo't maawagan. Anya, ay sus, agawid kay kit din. Amangan no agur-uray kay la iti angin dita. Saan? Orayak ni Lerma. Adala siguro na pananabi ay. Oh, kumusta tatang? Ada ni Lerma? Nauray yo? Awan mait. Intarayan nagsamot ti awanan bay na babae. Lakit di ah. Di yun namnamaan day jay. Di na kaila siguro madirit sa asinaan. Iso nga indalan na itikas jay awagas. Apay nga yakas jay. Kalpasan anaalan na amin na kayat na kanyak panawan na kaon. Apay, anyat inala na kada kayo. Lagi jay induldulin ko nga alahas ko ah. Sapay ginginaan lagi jay. Kan amin na pensyon ka o inrimit ko amin kan kuala. Kunana ngamin nga gurnong kamay. Ay, kunak tumo ngamin kada kayo. Didak tumo diningag idi. Oh, anya nga ita. Apay nga yakas jay tinaramid na. Apay nga anak ka. Masapo lang makapanaw tayo na ti pag-abangan tayo inton maminsan na bigat bakit. Tani, rugyandan nga i-renovate da ito eh. Aya! Kat pag-alisan tayo ngayon, no pumanaw tayo ni Itoy, Nestor. At na nakita kapag abangan tayo. Di pag-abangan matla da kumpare kan kumarita. Ay, damarili na. Uwan bakit? Di mayata kakaaruba tayo ton ija kumpare mga padamat lang nga driver. Kat manungay ti abang ijay. Parehas matla dito ah. Napimpintas la ija ta igid amis mo ti kalsada. Ay, mayat nga rod alakay. Han nga kasla ito nga nag-adayo ti mapag naman ipo ni kalsada. Hello, aling ganda. Ha? Hello, matata. Manong kunam kanyak ah. Sorry Manong. Na kayo kanit jay kabarbaro nga agam-abang dita apartment ti kasinsin ko. Ay, uwan, kalalis mi lang idinamin saan nga kalman. Diyak lang pagarob. Lapintas gayam ti kabarbaro a border ti kasinsin ko. Balasang ka di pa'y ading ganda. Ala, haanan, adan asawak, driver ti asawak. Kasta aya. Sweet lover nga rod, ano kasta? Ay, nagswerte matan ti asawam, ta napintas kan sexy ti asawa na. Ay, aan mat hanak mat nga napintas. Anya asan? Nakapimpintas ka nga ron, ading. Isa makunak anagasat ti asawam. Apalak niya asawam, ading. Ha? Ay, wan, siya gayam ni Peter. Sika,
Anyat nagan mo, ading ganda. Ay, siyak ni Rosita, Manong. Wow! Patinagan mo, nagpintas. Nice meeting you, ading Rosita ganda. Rabiin, Rosita. Sumanarming ka pala dita. Umay ka agiddan ta maturog tan. Maturukan. Sumaruno ak nga maturog no madamdama. Apay aya, sumanarming ka. Itan samad lang ag sarmi-sarming ka kasta. Kit-kita ak nga rod turupak. Nagpay sumatla nga napintasak. Maturog ka kid din. Maturukan. Madamdama akton. Ne. Napintasak matgayam nga agpayso. Karo siguro no malinisan nga permito'y rupak. Mayat matipurma dato agong ko. Dato'y matak. Mayat matlaang. Kan ati dugdag iti kurimat-mat ko. Kan uray dato'y subil ko. Mayat gayam ti purma na. Tadtala nga mapansin ko nga napintasak gayam. Idi adda ka aruba mi nga nangibaga. Santo lang na amuak. Iso na lang tanapuskol dato kiday ko ah. Ay, ahitak man kiti. Ikak iti ship na. Masapa ka rumorita. Ta sigurado nga adumanan ti pasayeros. Oh, mangan kamot na. Adda ka dito sa angon ti panganan nga sumanarming ka manan. Kit-kita ak nga ro dato kiday ko numayat matlang. Kita man no bagay ko Nestor. Anyat na may amaya. Kaslawan mo't nagbaliw. Adamat ah. Pinaing pisak base tanapuskol. Tilararamida. No anya ti inted ti apo alangam, di mon baliwan. Kat pinukisak lang matanapuskol nga rod unay. Bagay ko matlaang. Wan siguro ah. Di mo mat ngamin kitaan nga perme. Kita ma ah. Ay na nakakonsentrate ka mang mangan. Amumot na fish ni masida. Inton masiitanak. Sige nga rod. Mangan kan. Hello, ading ganda. Manabamat ipanagsalapay mo. Ne, si kamat gayam data Manong Peter. Wan man tani na urnong manantilabaan. Rimwaren jay asawam. Napanen nagpasada. Ay, wan Manong. Nay, bagbagay mo na takiday mo ah. Nadlaw mo matgaya Manong Peter. Wala, siyak pa'y ti kunam. Napuskol na na ito ni Kalman. Magbagay mo gayam no maahitan takiday mo. Ad-ad pimintas ka, ading. Thank you nga rod, Manong. Ay, woy, nagluto ak iti hot cake. Iyan ko no madamdamata pagsangwantaan niya agkapeta. Ha? Uray dito'y arobayan yon. Ta damot lamisaan ken tugaw dito'y. Maburing ak ngamin ni tabalay. Kanay awan pa'y kasarsarita. Ang amangan na dakit di aramidem ading ganda. Ay, awan mat kay di tanalpas konti panaglabak. Si kakit di ah. Apay awan trabaho Manong. Ay awan, tagpinpinsyon akon. Ay, kasta aya. Pensyonado ka matgayam. Uwen, iso nga daklang anita balay ngagtugtugaw. Isa makaburing mo. Apay, awan asawam. Ay awan, nabayagan anabaluak. Jakmaten ng asawa, awan mat nakita, kaskin kakapintas ading. Pasablugan nakmanan nga. Hanak mat nga napintas. Napintas ka. Apay, inasawa na kangarod nila kay mo no saan ka napintas? Ha? Wan angamahan namat nga ibagbaga nga napintasak. Anya, ay naglokon day tang asawam. Apay ngay, rumbang ko mga iso tinomero ono amang ibagbagay ti kasta ta asawa nakakit nga raon. Pulos to pay nga na nga imbagbaga. Iso nga imbagpay nga rod kanya Manong Peter.
dayawam ti kinapintas ko. Ngam di asawa kat, uray na minsan, hangko nga nang ngayimbaga na ti kasta. Anya? Ay, irwar ko man kit di dagi jay nahagpipintas nga bistidak. Nabayag nga na idulin dagi jay kat. Irwar ko ta usarak manen. Makapa-inspire mat gayam no ada mangibaga nga napintas ka. Ay, dagitoy. At ada nga lumas bangak no usarak dagitoy. Ibaga daman na nga napintasak. Ay, inak man kay ti agdigos ta ibadok datoy. Makigtot siguro ni Nestor no ibadok man ang dagitoy. Baka mas daaw. Ay, nabanuga ka nagpasada. Nasakit ti sikat kan bukot. Ay, wan, ibagam no makitsinda ka, tay kan kay ti pakitsindang bakit, wan. Wen, inton maminsan nga bigat siguro. Agsukatak man pa, kapiak na madamdama. Hanamat nga napansin datoy nakita nga bistidak. Ura ko mamat no irimit na ti mapaspasadaan na. Hanmat. Tajay lang pakitsindak tititad na no kwa. Apay mat data nga asawak. Sabsabaliti style na. Mapanak man langan itaro bayan. Agpalami isak basit. Ni, sino dahi agsagsaga? Ay, ni Mang Peter Matkayam. Nagpintas ka, ading Rosita. Nagseksi ka di tamadong. Thank you, Amanong. Imbag pakit di data nga lakay. Amo na nga apresyar dato'y baduk. Ma-apresyar na ti kinasiksik. Ngamdya asawak. Kasla hanak nga makit kita. Ay, imbag pa ti daduma. Tay bagada nga napintasak. Ngam ni Nestor nga asawak. Jak pulos mangagdatakan niya na. Hanak samat nga labda dya nga asawak. Hello, Mare Rosita. Umay kayo man ikan iti sidain nyo. Nagluto ak ngamin iti diningdang arabong. Ay na, nag-imasunday ta. Thank you, Marilena. Mabit lang tay balis ko niya. Ay, sige lang. Ta sa anak mo't kit di ngagdardaras, Mare. Anay, apaw, nagsiksi ka mo't dun, Mare. Thank you, Mare. Imbag kapay. Amom nga ibagati kasta. Ha? Anyat kit mo asawan, Mare. Imbag pa nga ruti sa bali nga tao ta ma-apresyar dati kinapintas ko. Ngam nila kay ko. Apay nga tangahan na nga ibagbaga data. Anya? Isu nga kunak nga bakahan nak nga lab nila kay ko. Anya? Ay, si kakit dimot, Mare. Inasawa na ka nga rod no saan nakaalab. Kat baka nga napilpilitan lang. Baka nailawan lang nga nang ikasar kanyak ngay. Ay na, di mo pagpanpanunutan iti dakes ni kumpare, Mare. Talaga siguro mo takas jay ti kinatao na, Saan mo't ngagpapada ti lalaki? Ada nga minta lalaki, asaan showy ako na da, Mare. Ngam iti ununag na, love na kaday jay, kas jay. Basta hanak nga kontento. Hanak samot nga lab nga agpaiso. Si ka ngay, Mare. Ibagbaga nila kay mo nga napintas ka. Ay, wala, Mare. Kana yun, Inaldaw nga ibaga na day takanyak. Ay, imbag man, Marilena. Rosita, bakit? Kita am ka di dati abok singera. Nagpintasan niya. Ni, ay, unmat. Sayang ti kinapintas dati a babae. Nagboksingera kit din. Madadala ito yung napintas sa rupa na iti kadadanog no kasto iti trabaho na. Wan nga rod Nagpudaw pa yun kan nagseksi. Kasla artista ti kinapintas na nagmayat ti agong na. Ay, sige. Maturog tan. Ala, iturog mo. Buyak man pa iti laban na iti abok singera. Nagpintas ngamin. Amom, Rosita. Bagbagay mo man ti short hair. Aya. May mayat man no, paputdambas si tabuok mo.
Sa bagay, oray anya abuok. Bagay mo, tatalagaan na pintas ka. Thank you, Amang Peter. Ayun, mabalinti agpalabakin ka, Rosita. Tangdanan ka. Ay, katuan Kaano aya? Itan ano awan aramidem ading. Sige, mabiit lang nga ron ta isarak ti dagusme. Nay, nagpapukis ka mo't maray. Oh, bagbagay mo tabuok mo Kasla imubing kasi ka. Thank you, Marilena. Kasla blooming ka kanayo na. Madlaw nga inspirado ka. Wana inspirado akan niya yung gagayam kan kakaarubak. Ay, konakno nila kay mo ti inspirasyon mo. Kas ano nga inspirasyon ko day jakat uyawan nak tupay. Anya? Imposible mo't dayta, amaray. Asawa na ka, uyawin na ka. Ay na, han mo lang amin nga amo ti style day jay kumparem. Naimbag pa nga ron ti daddo mga babae ta ma-appresyar na. Ngam siya nga asawa na katpulos nga haan. Anya? Iso nga masaksakit anak mo't no daddo ma. Iparupan na unay kanyak nga sa balite kayat na nga babae. Ha? Uy, di ka maawatan, maray. Ay, basta. Jak amo nga ilawlawag. Basta hanakon nga naragsak. Da kayo nga kakaarubak ti inspirasyon ko. Han nga dya asawak, mare. Nagaumayak, taumay ko ipakamuti pa nagkasarin di kasinsin mo, Nestor. Sino ang kasinsin ko nanan? Ni Elmo. Ay, mga asawa matlangan ni Bayaw, Elmo nanang. Usto ang road. Sino ti asawaan na nanan? Jay sigo da nobya na at taga-kabangiba nga barangay? Sino ti ibagbaga ni Helen? Nalipat akong tinagan na. Basta jay napintas kan napudaw. Jay natangos ti agong na. Basta napintas, jay nubya na. Ay, iso nga ron aray jay. Nagswerte mo't taninsan ko. Napintas di asawaan na. Kaubingan na pa'y da jay. Umay kayong tukanaw, no kasarda. Una nang, umay kami to. Siguro, adu ti umapapal ka ni Insan Elmo ta makaasawa ti napintas sa babae. Un siguro, Ang arteg ka no, mga daya babae. Sursurando ka no, pay. Sarabali na, basta napintas na nang. Ay, sige nanang. Inakpagluto iti pangaldawan tayo. Adto iti tangdan mo ang naglaba, Rosita. Ay, uray, haanak ko man nga tangdanan ta pinakanak mat kan pinagmerienda nak iti balay mo, Mang Peter. Ay, saan Sa bali pa iti tangdan mo Aran, awate mo. Sinuro kak dayta. Ay, thank you nga rod Uray, haan ko man. Tatulong ko kanya mo, tanasingpat ka kanyak. Kasta ngamin, nung nasidiga kiti may sa tao, Rosita. Nasingpat ka nga talaga. Kayat ko ti ugalim. Man-man o ti lalaki nga kasla kanyam. Ay, kat, pagyamanak Apay, sana nasingpet, jay asawam? Jak man amo. Ay, jak amo ti isungbat ko igta. Ay, baka kayat mo nga linisak da kita ko, kom. Uray libre. Amumayat kag dalos iti kuko. Ay, Kasta ti trabaho kay di ngam sim madutak. Taka na yun matan nga agsakit ti sikat ko. Ngam nosag paminsan, ayos lang. Malaman nga rod, tangdanan ka, Rosita. Ay, haanan. Regalo kon kaniyam. Apay ang narabyan ka, Rosita. Nagap-gapwam. Kat napanak nagtrabaho Naglabak itabangir nga balay. Jay balay ti gwapo nga kaaruba. Ha? Nagwapo man nga agpaiso day nga kaaruba. Lakayan ngam gwapo lata. Sino? Ay, basta jay gwapo ita Sige ta, agina na akon. Nabanugak. Di ka mangana na ya? Haanan. Pinakanak jay gwapo nga kaaruba. Ay,
Ay, imbag ka pa'y Marilena. Apalan ka. Apay, anya man ti apalam kanya akon, mare. Nadungo nga rod nila kay mo kanyam. Very sweet. Ngam siyakat. Haan? Ay na, kas iti kanayon ko nga ibaga, mare. Agduduma ti lalaki. Saan nga amin kat showy? Imbag pa nga rod ti daduma. Taka na yun da nga ibaga nga napintasak. Ngam nila kay kukat pulos. Awan pa'y lalambingan na. Maumaakman. Anya? Sige tayo nakilabaan gayam ni Mang Peter na urnong man ang timurang nan. Malaman, mare. Malam ti panaglabham. Kat uray mayat kay ditahan nga napudut. Makadkadlaw ako na Rosita. Ibaga man ti agpaiso kanyak. Agpaiso nga. Kanayon ti ipapan mo dita balay ti Kaaruba. Ano, ti makakit-kita ken ka. Mapanak lang mataglablaba. Anda ka di relasyon nyo ti lakay a Kaaruba? Ay awan, nang ibaga matidta. Awan relasyon me nga magusgustwak ti ugali dya kaaruba. Anya? Nagsingpat kanyak, uray hanak nga kapkapin ano. Isu nga kayat ko ti mapmapan ijay. Takas laak prinsesa iti panagriknak no adak ijay balay dya kaaruba. Anya? Makitam ti kasta nga aramid mo? No kunam nga sinaanak hanak nga mabutang. Pumanawak tadta no kasati kayat mo. Agsinatan Isun tumatla nga naglami ti relasyon ta. Naumaakon ti kasla nakaref nga relasyon. Anya? Han mo lang nga mo ti marekrek-nak. Isu nga usto. Madikon. Ala, napanan na nga rudon nga eh. Diya ka mo amare. Inakukus na mo't ng tibado na kat pimanawan. Ala, sa pulom pare. Diyak mo't nga rod makontak ti cellphone na. Diyak man amboy ti dadya nga asawak. Kilaat mo ta nagbali na kasjay. Kinapudno na pare. Adu, ti imbagbaga na kanya. Kanayon na nga ay ayon ti bagina. Ha? Anya kayat mo asawan mare? Ana, ibagak amin nga imbagbaga na kanya, kuwan. Tapno maamwam. Kun amom ti aramidom, pare. Apay. Anya timbagbaga na ken kaaya mare. Ada ka matlagayam diti balay datatang. Anyat gagaram. Agawid ta ka din Rosita. Di ka kadyag kasta-kasta. Urnusom ta ti amin ka data. Awan matla ang tipat ko kanyam. Unay ka ti asawa ko na ya. Umay ka man. Ay, ne. Uy, tadtaman pa nga kundi arakop ka. Hanak to pa nga arakopan. Sorry bakit? Win, aklunag. Nagkurang akin ka. Ngamin, napukaw ti kinalailok ken ka. Imbag man ta na panunot mo data. Nabayagan nga dib-dib-dibak data. Ado ti pakasaksakitak kanyam ngamjakla ang ibagbaga. Sorry. Kampanti akmat ngamin. Kunak ano okay lang kan katikas jay. Amom mo takas tuyak. Aan mata? Medyo nalailo ka idi. Ngam si mabalikan idi bumaybayag. Ngala. Sorry nga rodan wine. Sorry mata. No, dandani ak na in love iti karuba. Naglailo mat ngamin kanyak na jay nga karuba. Iso nga dandani natin nagtirik na kanya na. Ngamawan relasyon me. Ta hanak mat piman nga inaram. Mabutang tada ka nga asawak. Ala. Mapakawan ka bakit? Basta agawid tanwan. Pumanaw tan ijay. Agbirok ta iti sabali nga pag-abangan ta. O sige. Nukas tati kayat mo bakit? Wala. Pumanaw tani dyan. Na mga orasyon na. Anda ni Norma. Ay! Si Kamoy Gayam, Aladdin. Wine! At dati anak ko. Ay, hey. Anya ngay day ta imut mo barok. Ay, kwa. Lima siopaw. Ken may sa abigawa pansit. Ay na! Ay,
Kibasain. Anya supaw day tangay. Asado wano bula-bula. Asado, nana. Ay, wow! Mayat nga raw da. Paboritong day tabarag. Malalala, sumrekan. Tay nakayaban day anak ko. Wine. Uray, di mo ni katay na chinilas mo. Ha? Isarap mulatan, baraw. Norma, agsukat ka. Taada ni Aladdin. Umay nakamanin pa siya rin. Ha? Mayat mo tibadok na lang. Agsukatak pa lang ngaya. Uwan agpado ka, iti sleeveless. Kuntay medyo nakiting ti pantalon mo. Tapno, masisirap dita kinapudaw mo, anak ko. Aday takay manon. Ngamnay, di mo pala aklunan, wine. Bayab nga agaram lata. Pang subukam, no talaga mo lang napudnukin ka. Wine. Anya? Alan, ano man? Aklunan na ko na. Pangaasim. Ay, ayatan ka unay. Sigurado ka. Ay ayatan na ka di talaga, Aladdin. Uwan nga ron. Alan, aklunan na ko. Ay kwa. Jack pa'y mo nakasagana ang makinobyo. Ay na, bumakit kan abalasang Norma. Agpakpakipok ka pa'y laang, aklunan nakit din. Amukmut lang da panagayat mo kanyak. San aya? Kwa. Tingi-tingak pa anay bagtirik na ka, ha? Kanon tupay ngay. Mapmapanin taltaw. Tapno makapagkasarta ko man. Wan, agkasartan tumatlaang. Ngam saan pa nga itaa? Tadi ka pa'y mangarod inaklon. Aganos ka takas ta talaga ti agaram. No di ka makaanos, di sumapol ka niti sa bali nga aramam. Ay saan? Sikat ti love ko, Norma. Sikat ti kayat ko nga asawaan. No kasta nga rod, aganos ka tane, jak pa'y mangamin makadesisyon. Narigat ngamin tagdardarasudo sa mga deng. Iso pasensya kan Aladdin no di ka pa'y lamaaklon itawan. Sige nga Rod. Agaano sak. Basta di nakto ko mga Rod paayan Wan, pang-aasim. Manungay tintid ni Aladdin kan ka akwarta. Ni, awam matintad na akwarta nanang, adaya. Na, kunak man no kwarta jayaw awat na itaykin ka. Saan? Tissue brown. Pagpunas ko kano itilingad ko. Na, ay kita tamang ano matin nagtiriknam ken ko ana. Parigatem pay iti husto. Tapno rigalwan na ka. Kano aklo na madagaw sayawanan agsardengan nga agregalo ken ka anak ko. Ha? Sa mula agregalo ti lalaki kahit no ararmod na pailang ti balasag. Ngam no nagasawa danton awan laam mo kaon. Pagan ano da ngay ti mang regalo ken ka no asawa da kan. Isuadi mo pala aklunod ni Aladdin. Why? Tapno agregalo latakin ka anak ko. Ne, at dama insangpit mo ang nakabigao apansik anak ko. Wan tatang, hindi yukot yun day ta. Ta irigalo kin ni Norma day ta. At inlasin ko ako kayo dyan lamisaan. Kinalubak. Nakaadukan iti regalo kin Norma. Awan sama namnamam kin kuhan anak ko. At tatang, agpakpakipo lang day jay. Mariknak. Kayat nak day jay. Madlaw mo met iti babae. No at tarik nanakin ka wano awan. Sa bagay magkindi Numnay, kita ma. Tama nga no agbambanog ka lang mat anak ko. Sayang tigastos no ko Saan tatang? Asawaik to ni Norma. May nga orasyon na inyang. Pasyarak man ni Norma. Hey, si kamu gayam Aladdin. Ala, sumrek ka barok. Na, awan sa mo, bi mo ita barok. Uwan na. Ta awisik ko man ni Norma amangan iterwar no madamdama. Aya.
Ay, agtugaw ka. Baraw, mabalinti sumurod. Ah? Wala, nana. Mabalin. Sige. Talo tayo amapan mga ni Terwar, nana. Ay, sige. Mabit lang nga ron tagpilisak, wan. Oray ta nagdigusak idi agsapan. Ay, mabit lang. Ayabak pa'y gayam ti anak ka, wan. Ay, nalipatak mitay. Masadutak kumarumwar nanang. Masadot nga. Kakaiso na nga adagi libre. Laki dahin, agpulis ka. Agur-uray ni Aladin, di salas. Awan no, ingkapay kasarsarita bihin. Sa kanto agpulis intong madamtama. Apay no da kayon ti rumwar. Masadutak ka talaga. Agbinulanak ngamin. Nagloko ka. Apay, siya kaya ti ararmon ni Aladin. Kasi kamay. Naimbag no kayat na ti agilibre, no awang ka. Kaya't na siguro tamabain ka da kayo, nanay. Ay saan? Basta talo tayo arumwar, Norma. Mabiit tayo laang, may. Lala. Intay lamangan. Oh. At iti pagpilyan iti makanan, ha? Agpili kayo iti gayat yaw. Orderon nyo amin akayat yu akanan. Ay, nakapilya kita yun, Barok. Anyo ti order yun, nana? Daytoy man kanyak, Barok. Kan daytoy. Daytoy pa'y. Sige, nana. Sige nga, Norma. Anyat kahit mo kanan. Daytoy latan, Aladin. Sige. Ay, daytoy pa'y gayam kanyak, Barok. Tapno, ada pang dessert ko ako nada. Sige, nana. Mabit lang, ha? Taayabak ti waiter. Nanang, nagadumot yung in-order yun, nay. Maibos niyo dagi jay. Ay, i-take out ko, nujak maibaw. Abay, kapaw. Wala ni nanang, di kay lagbain. Order nyo amin na kayat yaw kung nanang araw. Di ka di agkapoy-kapaw si ka, Norma. Kakaiso na libre. Aladin, Barog. Madamag kumanlaang, manumo nga iti sweldom iti panagmik-mekaniko. Dakil siguruan niya. Saan man, nana? Eksakto lang. Una nga matlays, adda permanente nga trabaho, Barog. Kaya't kaunay para kan ni Norma, nga may nagagat ka na kaw. Nasingpay kan saan ka pa'y anahimaw. Agyaman ak nga rod, nana. Basta anusam nga armen, jay anak ko awan, tapat tsak, kayat nakaday jay. Agpakpakipot laday jay kay. Amumutan ti babalasang lukwa. Agpakipot da. Wen, ngam kasla matuo ka nak man minsan. Nagbayag nga aklunin nak. Bayab, turugak daw, Barok. Ibaga ka di na ipaybayag ti panangaklon na kin ka. Alaman nga rod, nana. Aywan. Mabalinti umutang, Baraw. Manuti utangan nyo, nana. Ay, kwa. Uray 5,000 kuma. No ada. Tano kwa, kasaritak no madamdaman ni Norma. Aklonan na kan intong bigat. Ha? Ay, sos, Baraw. Kabutang naktianakaw. Nuan niya ti ibagak tungpalin na adagaws. Adda ka day maipautang mo kanyak, Baraw. Awan kwartak dito'y nana. Adday je balay. Umaya ka jay balayo, Baraw. Asidig mo laang. Ha? Sige nga ron, nana. Agpakadak lang kin ni Norma. Nay, adda ka ba dito'y balay marek? Apat, gagarap. Ay, wan. Adalaw may kubuludan. Bumuludak man iti dagaw kan Aladin nga anak mo. Ha? Apay,
pagusaram iti dagom ay amare. Ay kapag dait ko anya paingay ko ma. Ha? Nagadayumot ti umay mo pagbuludan iti dagoman. Asidag, pare. Manula ang minutaws. Nagasidag. Papanan nyo, nanang. Maluman Agawawis ni Romana. Nada ka no papanan me. Ay sus, di kay man makikuykuyog ka ni Nana Romana. Tanabisyo dayjay. Amang ano isungsung na kayo. Ay na, sana problema day tabisyo. Tabakbakitan kami. Ipapasmin ati aginjaw. Tamanula atawadan ti panagbiag me dito'y rabaw ti daga. Nanang, Kin maisa amo me ti limitasyon me. Sige, papanak amangan no marabianak man. Wano saan, makiturugak tang ije balay da Romana. mano ti balon mo ditain yang. 5,000 Romana. Mayat nga raw. Sikapay lati makamu itan niya. Ta siyak tuno sumarnaw. Pangabaken ta day ta. Ag triple day ta numadamdam Ay, sa anak nga expert iti ay ayam yaw mare. Isuasikan ti mangidaban. Wun! Awan problema iti day ta. Isilaang maray. Anya kamutin Romana. Kunam pangabakam jay kwartak impaabak mo ba? Ay, pasensya kan mare. Agmamalasak mutten. Italaang matakastoy. Sigo na mga babakak nukwa. Sana balit bumawi tanu maminsan. Awan kwarta ko. Kumutang ka manun Sana balit nasing pamajasotor di anak mo. Utang amkik di tidakkel. Ta sigurado adinan tumala pabayadan ken ka. Hindi nakisuraw. Tamok teraramidag. Ay, agawit taman laagay. Sayang jay 5,000 kaw. Bumawi tanu maminsan, mare. Saan ay? Awan pa nagtalagkukin kan Romana. Ay, naimbag nga oras mo, Aladdin. Ne, hindi kayo magayam, Nana. Sumrak kayo Ay, jak sumrukan barok. Ibagak dito yung tigagarak. Ha? Anyat gagara yun, Nana? Akwa, panayunak ko matay utang ko kin ka. Pagpuunak ko itinegosyo. Aglako ak itiwagwag. Dua bultaw jagatangag. Iso 10,000 ti kasapulak nakaw. Ha? Pag-aasim ka di abaraw. Di ka madanagan. Taaklunan na kan jay anak kaw iti mabiit. Mabit lang nga ron, Nana. Sumrak kayo. Taurayan yung di kwarta. Ay na, agyaman na kaladay na kong. Ay, talaga, naparabor ka anak ko. Kayat ka nga agbalin naman lugang. Paglakwan nyo nga itiwagwag nanang. Nagadumo na kita ginatang yu awagwagan. Padasik ti agon line ceiling ako nada. Nangalaan nyo nga itiinggatang yu kadagita. Kainutang ko Ay na. Hey, nagpipintas mo tindag ito'y natumpo ng awagwag. Oh, wow. Ala, ayun. Wow, branded mat abadbado kan jacket dagita. Ay, nangina dagita no mailako nanang. Ay san, sayang da ito'y numaila ko. Kukwa akong dagito'y. Anya, di malugi kayo no kasta. Sa painutang yu tinggatang yu dita. Saan na balin makamuditan. Basta kukwak na gito yun na ba daw. No, at na dyak kurso nada, isuntaon tilakaw. Ay, sayang na gito'y numailakaw. Branded ko naman. Maudin da ito panagutang yung Nana. Tane, adun ti utang yaw. Wine, promise. Diyakon umutang kin ka ba raw? Wine, ta usaran mi kininorma dyan na batay na kasar kami. No, aklunan na ka. Ay, wine, aklunan na ka dayjay. Siyak, di makamaw. Nagbayag maangar nga aklunan na. Mabitain ba raw? Ibagak ta aklunan na ka.
Kayat nakajay anak ko, Aladdin. Norma, di may tanda panagayat mo kan ni Aladdin. Ha? Apay nga amuyo, nanang. Ay na, uray di mo ibaga, anak ko. Amo ka kurso na damit ni Aladdin. Oray asino mo siguro a babae. Talaga nga gusto kan kwa na. Ta, nasingpait kan nagagait. Naparabor pa'y. Nanang. Iso nga aklo mo ni Aladdin, wine. Ha? Kunak man no kunayo ajak pa'y laklunan. Aklo mo. Kasi mo. Aklo mo. Tulagan tayon ti kalay sayaw. Nagkasar kayo kidain. Kasano ngay Norma? Aklunan na ko na. Hala. Wanan, Aladdin. Oh, Ay ayaten kamat. ang yaman nak Norma. Maragsa ka nak. Inayat nak matlaangan. Sigudan nga agayatakkan ka. Linaplap naklaang tibagik. Tamangan no ko na mga isi tugetak. Oh. Kasano? Agkasartan? Si Kaman. No anya ti pangadeng mo di si kati masurot. Ay na, kamaudyanan na. Ang kalay sabay langin dagiti anak ta abalayan. Ay, huwin nga raw na balayan. Ay, naanos ni Aladdin na nangarim kan ni Norma. Ta medyo nabayag nga inarim na. Uy niya, ta nagpakipo mo iti husto ti anak mo abalayan. Sana pakipot ti kasjay. Inamiris na la na imbagtirik na. Ha? Ay, uy, huwag ka di. Agaw ko lang abalayan. Kay kasanungay. Da kayo muti linalakyan. Iso gastos yo amin anya abalayan. Tanay, awanan kami. Awan may tulong may nga agin na. Iso nga anusan yun Uy, talaga maagastagay. Gastaws ti lalaki ti amin. Isu adi kay to ag gastaws inton kasardag iti ubeng. Itatanalpasan ti kasarmikin ni Norma nanang. Ipakitak da ito ka na kayo. Oh. Na. Anya day taanot bok barok. Listahan na iti utang yo, nanang. Anya! Na! Kunak man no di mon pabayadan dagijay ta inasawa mo ti anak ko. Saan anana? Awam mo tulagan tayo akasta. Basta timbagayo ide, umutang kayo. Iso pinautangan kayo. Nasurok a 50,000 pesos amin analalayo kanyak, nanang. Urnong ko dayjay iti mano atawin apa nagtrabaho kas mekaniko. Iso abayadan nyo. Tapno adda pangrugyan mikin ni Norma. Bukwa. No saan nagapo kanyak, di nakainaklaw ti anak ko. Dinurugak nga aklunan na ka. Pagyamanak ano kasta nanang, ngam no utang kat masapul abayadan. Awang ka di konsiderasyon mau. Katugangan akmitin na ka. Apay pabayadan pa'y laeng Wala ata kwartak dayjay nanang. Pangrugyan mi kini Norma. Pagnegosyo mi. This drama is owned by Jenna Almoite Drama YouTube channel. Tulungan nak amang singir kini nanang Norma. Tigayat na. Ilibre kong dayjagan ko na. San ama balin Kwa. Awan mo't kwarta ni nanang pagbayad na Aladdin. Diyak matbursa ang agbayad kay. Uray ininot. Basta bayadan na. Uray linawas ng agbayad. Sige ate, ibagak to. Alang aron. Pag tinulungan ta asingiran ni nanang. Pasensya kayo nanang ang bilin ni Aladdin asingiran kayo kano. Ha? Anya mo da nga asawam. Sige rin nakpailaan. Apay saan libre da jay aya? Agasawa kayo mo tayo.
Kwarta na idibarupay laang dayjay nanang. Isu nga da karbangan na nga agsingir. Ha? Diyak laim pagaro pa kasjay ti ukali ni Aladin. Kung man lano nagsingpay. Sinamki din. Ha? Ay, saan Ay, ayatok na Aladin. Apay kumasinaak ngay. Kan maysa nagkasar kamin. Siya ti patsem, norman ako. Sinam ni Aladin no ko nagsinam. Lading itok. Ngam di kay mapatgan iti dayta. Nagkasar kamin iti asawak. Kan ay ayatok unay. Anya? Agbayad pa kay din. Tano di da kay ipabarangay. Urain inutan nyo abayadan. Nay, papanam kumaray. Inak man makilabada, mare. Isupay titangdan ko, tapagbayad ko iti utang ko. Ha? Utang mo ken ni Aladin a manugang mau. Wine, Romana. Kunak man no libre dayjay. Apay pabayadan na pailaang. Huwag nga raw. Iswa masuro na kiti dayjay a lalaki. Kunak nga raw da sinan lang jay anak ko. Di na mo kayat maray. Nainlabsan iti dayjay a lalaki. Ay kat siyempre, asawa na nga rudon. Naimbagang oras mo, Manang Carol. Adda ka din ni nanang mo. Uwan. Ada, umunag ka Rustom, di ka masaksakitan Nga madamag ko man lang. Talaga ka di napudno ka kaninanang ko? Saan mo ka di apaglulukwan lang? Saan, Manang? Nakasagana ak amang ipanagnak iti dayta. Ikasar ko ni nanang mo. Ay, pasensya ka ay, uri asino mat siguro nga anak. Talaga nga agdwa-dwa no kaskan ka ti agaram. Wano agkursunada kan kwa na. Tane, inauna akpay nga anak na ngamsi ka. Saan matatawan ti pagibasaran iti napudno a panagayat, Manang? Ay, sige. Mabit lang nga ron, tayabak ni nanang iti silid na. Aywan gayam! At the date mi itaken ni Rostom. Ay, dandanimot na lipat akot. Ne, nanang, kitaan nyo basit Di kay man pus-apus iti FB, takababain. Anya kumaaya ti kababain iti dayta. Katawan mo ti daldala pusen mi asabali a tao. Agin inayat kami nga rod ken ni Rostom. Kat mabalin nyo matlat tatagin nayat nga oray saan nyo nga ipus iti FB tila ngayo adwa. Agasam mo ngamin ta ipus yu pa'y ultimo pa naging nagag, kan pa nagsinsin naklot yu. Uray ko man no teenager kayo, tamawatan basit. Ay na! Awan bibi ang ti asino man, iti kayat mi nga ramiden iti nobyok. Kat katawaan da kayo nga rod, nanang. Nang runa dagiti makamam mo kada kayo. Apal dala dayta. Awan ngamin ubing a jowa da. Adayo ngamin nga intarayak idaket. Ha? No apay mo't ngamin nga adu, timan nakibiyang at tao, managkapal da unay. Basta dagitay simple lang ngamin aladawan ti ipusyo Anan, tagsukatakon. Diyak ang tigusen, tamangan numatektekan ni Rostom amang ururay kanyak. Napanarmanan ni nanang mau, Carol. Awan mo't manan iti balayaw. Ay na, napanman nakidatan Nay, imbag man, tadyala makidayday tararamidin na. Huwag nga ruda. Di pa'y makawalisan di ti paraangan. Idi awan pa'y boyfriend na nagdalos ti paraangan mi. Naglalang tupay ang dagiti mula na amasetas ti tasango ti balay. Ang amita awanon, di nan masango asibugan. Sumarampiting mat na dyan nga inam. No kaano abim makat, isumat ti panagamampang na. Nga ruda. Ang amanya nga ay awan mabalin, nasukir mo no mabagbagaan. Kanya nga oras asumangpat aya. Tsaka mo, uncle. Malamtumang nga tan Walang araw, agsubli akto no malam. Kasaritak man iti nalapat na di nga inam. Nakitak man ang jay postmaw manang Ricarda.
Napanan nyo man ni Jay hot-hot ano biyam. Unay matikas ta apang ipagpagarupam ijay nobyo kon kabagis rin eh. Apay, di ka mabain. Nga ibagbaga na kita taaw a sugar mami na ka na di alalakay. Ay na! Nagbidot na iti dayta nga ibagbagada. Anya sugar mami? Kat no iso ti sugar baby? Ha? At daya gasgastusek no kasjay nga agkuyog kami. Awan! Aha, imposible ah. Jackpot yan na ita. Pangala ako maiti kwartak, alaman? Oray damagam kini Carol aka anakam. No agdaw-dawat akin kwa na iti kwarta. Wen no saan? Ha? Jak aggas-gastos, oray piso. Tani Rostom amin, ti mangilib-libre kanyak. Apay, anya trabaho na di alalakay ka ba guys? Kat no ahente itinunwang, kas kadabak-baka jay boyfriend ko. Pasaray ikan nakpaikit di iti kwartak Ano kayat mo? Ikan kapay. Ha? Nan, mangtin ka man nga raw no da kwartam. Manuti ka sa pulam. 1,000, 2,000, ano 5 gasot. Ay, 2,000 ano ada? Aday ta ti 1,000. Husto daytan. Tama nga no isugal kan ibartek mo matlaeng. Ha? Yamanak manang. Bayadak tumutlaing. Uray saanen. Tainted matla jay sugar baby dayta. Ay, big time mat gayam jay boyfriend mo. Kunada, hot-hot. Ngam saan mat gayam? Nagloko mat dagi jay amang ibagbagan. Rostom hani, igatangan nakman iti bag ko. Daan nga minin jay bag ko. Agrat-ratik pa yun, kan aguk-ukisen. Ariglado hani, basta pakaragsakam, aramideg. Oh, agyaman na my love, honey ko. I love you. I love you too, Ricarda, my love, sweet. Oh, anya pa iti kahit magatangan ta. Kababain samet. Amangan no, maibuson ti kwarta. Saan? Ado pa iti kwartak, Ricarda, honey. Isong ibagam no anya pa iti kayat mo agatangan, gatangan ta amin. Kayat mo ti sapatos, blouse, sandal, wano anya. Kwa, uray bagpay laeng. Ta, adangin na jay kurso nadak abag, honey. Sumarununton ti sandal. Nagsweldo kan, Carol? Wananang. Oray nagsweldo ak, di kay matlaikan. Ta sigurado agastusan nyo matla para iti boyfriend nyo. Diyak kaya tamapan iti day dya lalaki ti pagrigligata ka kwarta. Apay, nagkunaгаmin aya nga agdawatak iti kwartam. Iso adam damaget no nagsweldo kan. Tano saan pay, ikan ka iti kwartam, iti allowance mo. Ni, pangalaan nyo kung may iti kwarta yun, nanang. Ay God, inted jay nobyok Ibagbagada, sugar mami na kano ni Rostom. Ngam kam maliday ta nga atap da. Isumat ti sugar baby. Apay, pangalalaan na iti kwarta na, nanang. Kat matmat gadan na mo't Ay sos, di yulaan mo. Kat no big time jay nobyok. Dayta ti mangipanagnak at talaga a love nak ni Rostom. Tadi nakpulos daw dawatan iti kwarta day jay. Amo na mo ta sa nakapensyonada. No bak na nga kung no pensyonada. Mabali na kwarta laang kumati kayat na kanyak. Angam sa anak mo ta pensyonada. Iso love nak jay boyfriend ko, anak ko. Mabalin ti agis tambay pa ilaang dito'y sangot istor mo, sinyang. Ako, na, Ricarda. Awang problema. Nananay, nagsiksi kamot hindi tasuot mo amin iskart. Papanam, mapangkansake di manan makidate Ayun man.
Ta itreat na kano jay sugar baby. Nay, sana all, Ricarda. Sana all my sugar baby. Ang patingga kayla iti apalon asin yang. Ngamin, manmano tikas kanyak. Ang nakatumpong iti sugar baby. Wag nga ron. Man-mano ti kasta. Dagiti daduma. Adda sugar daddy kan sugar mommy da. Angam sika, sugar baby tinatumpungam. Mangipaneknek at talaga napigsa ti karismak sinyang. Nga uray bakit akon. Kita umut ngamen dagiti lupok. Ne. Nagsisipukul na pailaeng ne. Kento'y patong ko. Ne. Nabnabsog na pailaeng. Adan sama yung kabil mo di tayo so nabsog. Nanigamakman. Ay, saan Bimabaian ka mat nga agchan-chansing. Makitam. Di mo kaya ngay paigam. Piki day ta. Piki ka. Saan mo't Ne. At daan tay sundo. Sige, panawan kan. Tasukunan na konti sugar baby. Bye-bye. Awan manan, nagaduman ti post nan di inam ka Raul, nilagbain. Masurunak nga rod. Iso nga in-unfriend ko ni nanang iti FB. Ha? No kasta, di mo nakita di kabarbaro apos na. Jay agkin namat day ti boyfriend na iji parkay. Nga idi nakamatan di lalaki kat naging nagagda. Nakitak nga rod uncle. Iso nga in-unfriend kon. Tauray bagbagak, di nakmula dengdenggan. Awan matkit di dakis na no maki-boyfriend ni nanang mau. So na lang ta post. Katamuna mo ti ugali dagiti tao di ti lugar tayo. Ado ti manakibiyang kan chismosa. Wan nga rod Di na pala nga rod i-private di account na taurian niya't ipupus na ka okay lang tawan makakita. Urayak man di inam ta kasaritak man. Bagbagaan nyo man kidi angkal. Numabalin siya kaya ta makiboyfriend. Sardangan na kumantikas di nga raramidan na. Awan lat pa nagtalag ko iti dya lalaki. Kaslasaan na mapagtalkan ti rupa na. Oh, adi ti kwarta mani. Wow! Dakkel sa tikita mita. Saan mo tunay? Amok kami nakasapulam ti kwarta. Iso nga ikan ka. Agyaman na ka. Talaga love na. Takanayon nak nga ikan ni ti kwarta. Tunggalag kita ta. Adalat ta itid mo a kwarta. Una, paniknikak apalsaw ti ibagbagada a sugar mami ka. Huwag nga rod. Ngam ti didaan mo, katsyak ti ada sugar baby na. Aywen, i-video taman ti panangtid mo kanyak iti kwarta. Ta i-post ko. Ha? Pailaan? Wen, tapno maamuan dagiti tattao asika ti magmangtid iti kwarta kanyak. Tapno mabainan daman. Malala, alaam manuntoy kwarta. Ta i-video ta bayat ti panangtid mo kanya. Manang Ricarda, anda ibagbaga ni Carol nga anak mo kanyak. Anya day ta kabagays. Di na kayat na maki-boyfriend ka. Di na kano kayat na di arostom aparakin ka. Kat, anya ita? Di kanto nga ta maisagmak, anak kirelasyon iti da di alalakay manang. Ang mga no panawan na kantaw, no isukat na kantaw, kat agsangit kantaw. Si kamot lati agbali na kaasay no kas pangarigan. Ha! Di dan tumaaramid day ta kanyak. Ta love nak dayjay. Katno ka na yun nak nga ikan ni ti kwartak. Inikan nak nga rod manan, itay nagkita kami. Ha? Dagito'y maniti inted na kanyak.
Nala. No kayat mo akat ikan kamanan, Rene. Ato iti sangaribo. Igatang mo iti si Dayo. Thank you, Manang. Lusak lamay sa, no, anya ti pagragsaka. Aramida manang kao. Kunak nga ron ka ni Carol, adi na ka mabalin alapdan, iti kayat mo nga aramidan, taasan kamot nga uping. Amumati na sayat kan saan, di ba? Katuan man. Ala, Manang, aramidam na tati amo mapagragsakan kan pagsayaatam. Apay, Carol. Anya ti ibagbagam ijay uliteg mo. Di mo kano kayat maki-boyfriend. Apay, mapirpirwisyo ka aya. Apay aparitan nak nga gragsak. Kan namin anon nga imbagak ajak pulos inik ka ni Rostom iti kwarta nga uray binteng. Iso ti magmangted iti kwarta kanyak kunak manen. Apay pay lang amin ang makirelasyon kayo ka. Bakit kayon? Awad bibiyang mo. Aramidag ti kayat kong aramidan. Agkasar kami ka ni Rostom. Anya? Ay sus, di kay agdardarasudos. Ang mga nagbabawi ka ito. Anya ko mga iti pagbabawiya. Nasingput ni Rostom kanyak. Di nakpay pulos pinasakitaan. Di kam nagap-apa apulos manipod adda nagkinawatan mi. Nanang. Agkasar kami nukunak. Agkasar kami. Yawid ko ni Rostom dito'y balay. Naikit pa panam nga rodain kaanakan. Agbordingak pala ili uncle. Tas asidagitayan ti trabaho. Jak kaya takabalay ti nobyo ni Nanang. No kasta inyawid nan. Wan uncle. Kasangsang pud day balay iti agsapa. Iso sinapak mo ti rimwar ang nagsapol iti pagabangak iti ili. Ay na, apay ngay, apumanaw ka. Jay boyfriend ti inam at ti papanawam. Si kakat ti pumanawain. Makamudan iti biyagda. Basta lumasinak pala iti pagnagdan, uncle. Agsarita taman iti nalapat, Rostom. Anyat pagsaritaan ta, bayaw. Di nagpayla awagan iti bayaw. Tadi kay pay agasawa iti kabsat kao. Ha? Talaga ka day, desidido ka mangikasar iti kabsat kao. Uwan manong, ay ayatek ni Ricarda. Di mo ito nga talokwan. Di mo pagsangitan. Saan to Apolos, manong? Anya ti kinayat mo kan ni Manang Ricarda. Kat saan mo tabak nang? Kan bakitan. Nasingpit kan nadungo kanyak, manong. No bilang kumapsut tao. Di mo ito nga panawan. Saan to Apolos, manong? Siyak ti mang taripato kan kwa na. Bayat ti panagbakit kan panagkapsut na. Ngalang araw. Agi pakita kanto man kanyak iti pamanaknag. No talaga certified single ka, Rostam. Damag ko nga agdendun na kanunda Ricarda kan ti sugar baby na, Rene. Wain kakasinyang. Natangkan naman ti ulo na. Di yung mabali na lapdan ti kayat ng aramidan. Basta laki diawan sabit di lalaki. Barumot kit day. Limawat akiti pamanaknag amang ipakita abaraw. Katadamat na ipakita na. Ay kat talagang aroda na in love kan ni Ricarda ha. Wan siguro kanayon na ba't ngay kaniti kwarta ni Manang kaw. Isa talaga siguro alam na di kabsat kaw. Kitno talaga kayat dantag simpa, makambuda. Sinyang, si kanto ti maysa nga abay intun kasarmiken ni Rostom anya. Kaninang meten Anya, ay na. Agninang aklatan, saanan day taabay. Basta si kati maysa nga abay, tapasig ababaket ti alaek nga abay mi. Pasig mo't nga min alalaki dagiti kakabsat ko. Dagitay mo't kakasinsin ko ababay, di damot kayat. Iso da kayo man laengen, mang marmarites kanya ti alaek nga abay.
Ano kasta talaga nga agkasar kayo ni ti boyfriend mo? Wen nga rod. Agparti kami to iti may sa abaka, may sa anwang, 5 a baboy, ken 10 a kalding. Ay na! Ingrandi nga rod ti kasaryo Nagado ti sagana. Oh, na! Isu nga oray awisem amin akakabagyam, mabalin. Tapno saan amabangles ti sagana mi. Jay boyfriend mo taggastos? Ay, siyempre, sino pa'y kumangay? Awan makuti akwartak sinyang, ni Rostom amin ti aggastos. Nalpasan ti kasarta, Ricarda. Talaga saan na nag-awid di anak mo? Saan na di maray iti kasarta? Wen nga rod No isun tumot ti agkasar, jak tumot dumartar ay. Ha? Ewan, sa di no abanda ti budeng ti dagam dito, hanay. Ijay pa'y abanda, ijay. Ijay ayan ti puon ti dakkelamangga. Ni ka nalawang nga rod ti dagam Ay wana. Nilaeng karon ti kagudwak tita. Inted mo kuman ati tawid na. Ay wana, nalpasan. Naipanagan pa'y kenkwanan ti tawid na kanya. Nasayat nga rod. Sapay nangina ti luoti dito'y abanda, taas si dagi di ili. Ken igid ti kalsada. Wana, adu ti mayat amang gata ang agam, jak kayat nga ilako. Naimbag nga oras yun, Nana. Dito'y ka diti balay da Rostom Mutsur? Wen ma'am. Apay ka di. Siyak ti asawa na. Da kayo gayam. Ada ka diti asawa yun, Nana? Kaya't may kumamakasarita. Nakaturog mo't, ma'am. Gamno na patag ti bagayo, ringet. Wen man, Nana, tani. Ada problema iti inlon na akwarta. Inlon? Wen, Nana. Dakil nga minagatad ti inlon na. Kat manipod naglon, saan apulos ang nagbaybayad. Aniya? Nabayag, asinapsapol mi ti balay na. Tajay sigud apag nanaudan na, kat pinanawan na gaya man. Apay, manuti inlon na ya, madam. Ay, dakil agatad na. Iso riingan nyo langan, takayat mi ang makasarita. Apay ngay, Rostom. Nagdakal mo't gayam ti utang mo. Sala may sa tinagot utangam iti kwarta. Inwaras mo mo't gayam tinaglonam. Wan nga rod. Ay, problema mo't ti kastoy. Singirinda kaun. Kasano nga ta nasurutan dati ayan kaw. Ay, kasano nga'y daitan. Anyat pagbayad mo. Tulungan na ko mga agbayan ni Ricarda. Tangay agas sawatan. Pag tinulungan ta ko maabayadan na iti utang ko. Diyak kaya ti mabalod. Ipabalod dak no diyak makabayan. Apay ngaya di mo imbagbaga adakil gayam ti utang mo, Rostom. Nangususaram aya iti inut-utang mo. Kat inintad kumot kan katidad duma. Kung tinaigatang iti sagana tayo di kasarta, ija tinapanan na iti daddo mga inututang ka. Anya? Iso ang makitinulong kang agbayad. Tadwata ang nagnumar ka na di akwarta, Ricarda. Ila ko mo di daddo maadagam, tayo iso ti pagbayad ta. Anya? Anya nga, di husto di atap ko, idi. Nadlaw ko pala, idi akaslasan na mapagtalkan titigtig na dahil diyang asawa yung. Kasano na ito yan, anak ko? Sabay nagkasar kami. Ay, katsangwan niyo, aday taparikot yung. Karol, anak ko. Kundi palastog kayo, idi nga da sugar baby yung. Anya nga ita, minaysaan na kayo magayam. Ila ko kun ati na dumaadagak anak ko. Taiso ti pagbayad mi.
Total, nairano dakmat iti inut utang na. Tainig ikan nakmat iti kwarta. Ay san? Di yu pakibiyangan ti dagayo nanang. Siyak ti matong palitagon daway. Ah, Pagbayad lang iti utang ti dagayaw. Naglaingan nga di tataw. Sala mabalin. ay, kano mabalod gaya na kao? Kabaybayan niya mabalod ah. Ikaroon na iti inutang na iti pagbaludan. Anya!